فرحان داود هفسروكي مكتبة تنظيمي أتبدأ باجاري حسكين براستي دنيا قشت مترسيكي دجيان دكي وهر کس علی خود کار و خبات دکیش بو کاره به نخوشا کرونا کووید 19 جی خلاص به جبر جهان تبد د آلوزه کی راست باز دبی جبر خطری سر هر کسی هایی و بحزار انسان جی روجه تکشتن یعنی هجمارا انکار ای کرونا کتیه لسر آستا جهانی و دولت و پیشکتنا و قصی پیشکتی هندری جهانی دی علی علم جی نزیکی 2 میلیون انسان پیکتی نزیکی 127,000 انسان جهتان کامرنه جو هی بردوامه ادوی تهدید هری زیاده دی و عالم خدا کتنجی حکومت اردوغان وکم ببینن ایریشی لسر ایرادی هری مترسیه هری زیاده جی هندری ترکیه خود جی ببینن هندری ترکیه دجی کرونا پربلا بویجی لی بس بشارتیه دنیا قش لعالی کی کار و خباتیت که حکومت اردوغان و اکپی ما هپیش الحالی خود تانی کار دکن ایریش هدف وانجی تنبونا قلاي ایریش اراده قلا بشكين جيش برولو جيد بينه ابعفوا دا چتا ندا كسي انسان سياسي كسي كارد كشو ملتا شو اراده ملتا ابراسي جي اف جي مترسيك جمرتين مثلا بينه هندري زندان تركي دي كورونا بلاويه نزيك بين خوشيت بمبالا نزيك دبي وش غيجي براسي ام جي وك تبدا وك قلجي ام عم بتسيك جان بين سروكي قا جبر سروك ابوجي اراده قلاي اراده مي دماغ حكومه تركي افقى سائليش تي سر ما سر هم دوري ما يسر ملتي ماجي شو اراده ما بشكينه وش غي ايه تمثيله اراده ما تكجي دهندري زناده سروك ابوي تمثيله قلاي فكري قلاي ايش بقولوا ام باندكن منظمات الدولي منظمات الانساني منظمات حقوق الانسان جي هيئه الامم المتحده تدخل بكن انه مالباتا سروكر زيارات سرو بك يا محاميه سروكر زيارات بكن شبو روشاي ناس بكن دبي روشا الدنيا قشتي حريق مترسيق دباس دبي براستي تشتكي روشا سروكي منازلاله وزيارات جتنيه اجبر بيجي براستي امجي ام يعني ام بين شيء ام نمازانن انه ام شا روشا سوق خلاص بكن ام شا ناس بكن انه دولتي عالمي يقش كتيبه دسك شو شرك بسكن مثلا هيئه مثلا امين العام لهيئه الامم المتحده دي بنك الدنيا قش يجي انه مثلا شرب سكنه والدنيا قش قبول كيجي وبتايبات الشرق الاوسط سكن اللي تبين حكومات تركيا الشرق خنا ساكنين يجي شيخ خنا ساكنين